kalian ka FVP Solwat Kasil ni layo banuan jurip ya kane ka jintre nama ta kane ka Ekalabia Model School. Hadirin bagi layo jujur ba kepada ba kajing suki plat uni ku doktor bentre ne kam. Hadirin tang la po hani iba nam tala asnem tam ni iba dang suyang ta kini nar ni ta pur ta kinar rot la banong mo. Dan kalian kaseng ku bekentu ku doktor ba un yele ban kapin play ni tre ma kumbolong tang iu don sangut rungut ki nong tre kalong kaba syak projek kaba la he projek kaba lapong la ki klur hande ki nong tre don tang sanru rungut ne de ngatrai achipol ha un tre kalau tarung dem kentu ku doktor ba un pen play ki tre ba kaba ar maham lu paro bai ku doktor mde mo wan rai ki badela kadi kalong message ku doktor bana le kasek konom syak dele em bagi ba gimana bar bagi wan tre ha po district jungi maring sutu bagi brun apa disikujui ga ai ga kot dikabor menteri ki gini ki dekam tak kalau kajing tentu juga guna kalian sen pat haji syang isukmen ro ban la wara ya kada development apa kalau kajing mentoy dan mentai kena boleh mah yo kadong katai jungi kermen baleng bagan ka projek ban saya smart kalau kajing kerkuhi nam ta kadong katai jungi berkawe